I evo nalazim se na brdu Kesten i ovo mi je već treći put da pokušavam da pronađem pećinu planu koja se nalazi neposredno iznad ili negdje oko isposnice Svetog Isaje Paribotskog. Malo sam zadihan jer sam trčao, izvinjam se, i nadam se da je treća sreća. Ako nađem ovu pećinu, ostale su mi još dve da ih pronađem, a o tome ćemo naravno u narednom periodu. Idemo. Šuma i priroda u proleće se bude polako i sa sobom oslobađaju ono što najviše volim, a verujem i svi vi, to su mirisi šume. Malo se izgube zimi, ali evo polako se vraćaju. I kad se dođe prema isposnici, gore je kao neki kamenolom koji se vidi, pogotovo sad gdje nije olistalo. Ja pretpostavljam da je ovo gore pećina plana. Idemo. Malo je strm teren, kamenjar, da ne kažem sipar, ali liči. To je neka mešavina zemlje i kamena, što može da bude isto opasno. I polako se stiže gore do plane. I evo nas kod lokaliteta pećina plana, koja realno se negdje vodi kao pećina. Ja bi više vodio kao neki usek u brdu, u steni. Idemo da vidimo šta ima dalje. I to je pećina plana, ali tako se negdje vodi. Ja bih rekao da je ipak usek u brdu, ništa više, ništa manje. Nije lako ni doći do nje, onaj ko zna, zna. Ne postoji markirana mapa, ali i dalje mislim da ovo ne može da bude pećina, nego možda ili da je zovemo kao neka manja pećina ili usek. Toliko. I za kraj pogled na Novi Sad.